Gutora rero FPR ni ugutora amajyambere, ni ugutora ubumwe, ariko icyo gikorwa ni demokarasi, si ibyo? Igihe tukiriho rero twese, ndetse mwebwe abakiri batoya, nimwe benshi ndababona hano, ubwo ibihe biri imbere ni ibyanyu, muzabe za ntare ntimuzabe imbwa. Intare ntizivamo imbwa rwose, ntabwo zihinduka imbwa. Intare zikomeza ari intare, zigasaza ari intare. Ntimuzakora ishyano ngo mutatire igihango. Sibyo? Ni jyewe, ni mwebwe, ni twese. Wowe ukurikiye Capital FM muri aka kanya ndagusuhuje. Mu biganiro byacu byatambutse twakugejejeho iby'umuryango FPR Inkotanyi wagejeje ku banyarwanda muri manda y'imyaka 7 ishize. No kuvuga kuva mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2024. Nyemera muri aka kanya noneho twitse ku bikorwa biteganyijwe mu mwaka wa 2024 kugeza mu mwaka wa 2029. No kuvuga imigabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi mu myaka 5 iri imbere. Iyo migabo n'imigambi nk'uko byari bimeze mu mwaka wa 2017 kugeza 2024 ishingiye ku nkingi 3 arizo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere n'ubutabera. Ngiye gutegura iki kiganiro kandi nkangiye kukikugezaho nitwa Clement Ndayisenga. Nguhaye ikaze. Duhereye ku nkingi y'ubukungu, umuryango FPR Inkotanyi ufite intego yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu rirambye rigera kuri buri munyarwanda wese, rishingiye ku ishoramari, ku bumenyi no ku mutungo kamere kandi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Mu buhinzi n'ubworozi, umuryango FPR Inkotanyi uvuga ko izamuka ry'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi buri mwaka rizajya rizamuka ku gipimo cy'8%. Aha kandi hazabaho korohereza abahinzi kubona inyongeramusaruro zihagije kandi ku gihe. Hazoroherezwa abahinzi kandi n'aborozi kubona inguzanyo zihendutse. Hazashyirwaho uburyo buhoraho bwo guhunika no gutunganya umusaruro. Mu bijyanye n'inganda, izamuka ry'umusaruro w'inganda rizazamuka 13% buri mwaka. Hazubakwa inganda nshya zirimo iz'imiti n'inkingo, iz'ibikoresho by'ubwubatsi, izitunganya no kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, izikora imyenda, izitunganya amabuye y'agaciro n'izindi. Muri gahunda yo guhanga imirimo mishya, umuryango FPR Inkotanyi uvuga ko muri manda y'imyaka 5 iri imbere, mu gihe wabutsinze amatora, imirimo mishya izahangwa ni imirimo 150 buri mwaka. Hazakomeza kubakwa ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo, hibandwa ku bumenyi ngiro, siyansi, ikoranabuhanga n'ubuhanzi. Mu bijyanye n'ubwikorezi, umuryango FPR Inkotanyi uvuga ko hazubakwa kandi hasanwe kilometero 1091 z'imihanda ya kaburimbo na kilometero 1626 z'imihanda y'imigenderano. Hazakomeza kunozwa serivisi zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange n'ibintu mu mujyi no mu byaro. Hazubakwa ibyambu 3 ku kiyaga cya Kivu, byubakwe Rusizi, Karongi na Rutsiro. Hazarangizwa kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Hazubakwa ishuri ry'icyitegererezo ryigisha ubumenyi bwo gutwara indege no gucunga ibibuga byazo. Abagenzi bakoresha Rwandair bazikuba 2, hananozwe itwarwa ry'imizigo ibizwi nka karago. Amashanyarazi, amazi n'isukura, hazakomeza gukwirakwiza amazi meza n'amashanyarazi aho ataragera ku kigero cy'100%. hazanozwa uburyo bwo gucana no guteka,
burengera ibidukikije. Hazubakwa ibikorwa remezo by'isukura mu mujyi wa Kigali n'indi mijyi birimo ibimoteri n'inganda zitunganya amazi yanduye. Mu bijyanye n'imiturire, umuryango wa FPR Inkotanyi uvuga ko hazarangizwa ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka by'uturere twose kandi bishyirwe mu bikorwa. Hazanozwa imiturire, hubakwa ibikorwa remezo by'ibanze, hanatuzwe neza ingo zituye mu tujagari n'ahandi. Hazubakwa inzu zihendutse hagamijwe korohereza abanyarwanda kubona amacumbi mu mujyi. Mu bijyanye n'ikoranabuhanga, serivisi z'itumanaho ryihuta kandi rikora neza ku kigero cy'100%. Hazakomeza kongera ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga n'itumanaho no kunoza serivisi zijyanye nabyo. Hazakomeza kongera ubumenyi bw'abanyarwanda bose mu gukoresha ikoranabuhanga, aribyo bizwi nka digital literacy mu ndimi z'amahanga. Hazatezwa imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge bukorano, aribyo bizwi nka artificial intelligence mu ndimi z'amahanga. Serivisi z'imari n'ishoramari nazo ntizasigaye inyuma. Hazakomeza gahunda zitandukanye zigamije kugira u Rwanda icyerekezo cy'ishoramari n'igicumbi cy'imari. Hazakomeza gahunda zo gushishikariza abanyarwanda kwizigamira, kwiteganyiriza no kubona inguzanyo, cyane cyane urubyiruko n'abagore. Hazashyirwaho uburyo bunoze bufasha kubona imari ikoreshwa mu kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Mu bijyanye n'ubukerarugendo, umuryango wa FPR Inkotanyi uvuga ko umusaruro uturuka ku bukerarugendo uzazamuka ugere kuri miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari mu mwaka wa 2029, uvuye kuri miliyoni 620 z'amadolari uriho mu mwaka wa 2024. Hazashyirwaho uburyo bw'ikoranabuhanga buzafasha mu kubungabunga no kubyaza umusaruro ibihangano nk'umutungo bwite w'abahanzi. Kurengera ibidukikije nabyo ntibyasigaye inyuma, kubera ko umuryango wa FPR Inkotanyi muri manifesto yawo y'imyaka 5 uvuga ko umusaruro uturuka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku mwaka uzazamuka ukagera kuri miliyari 1 na miliyoni 800 z'amadolari mu mwaka wa 2029, uvuye kuri miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari wari uriho mu mwaka wa 2023. Hazihutishwa ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga irengera ibidukikije mu mijyi niyo kurwanya imyuzure mu bice bikunda kwibasirwa n'ibiza. Hazakomeza kunoza serivisi z'iteganyagihe zifasha abaturage n'izindi nzego kubona amakuru y'iteganyagihe ku gihe. Inkingi y'imibereho myiza. Umuryango wa FPR Inkotanyi ufite intego yo kugira umunyarwanda ufite ubuzima bwiza, ubumenyi n'ubushobozi bwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cye mu muryango utekanye kandi urangwa n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Mu burezi, hazongerwa umubare n'ubushobozi by'abarimu, integanyanyigisho n'imfashanyigisho n'ibikorwa remezo birimo n'iby'ikoranabuhanga. Hazongerwa ibyumba by'amashuri mu byiciro byose n'amashuri y'icyitegererezo. Hazarushaho kurwanya ikibazo cy'abana bata ishuri, hanongerwe imbaraga muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Hazongererwa imbaraga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Mu bijyanye n'ubuzima, umuryango wa FPR Inkotanyi uvuga ko mu myaka 5 iri imbere hazakomeza kongera umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo mu buvuzi. Hazubakwa hanavugururwe ibitaro birimo ibya Muhororo, Gisenyi, Masaka, Ruhengeri n'ibindi. Hazatezwa imbere ubuvuzi bw'indwara zihariye, hanakomeze kurwanya indwara zandura n'izitandura. Hazongerwa ubushobozi, hanozwe n'imikorere ya serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima. Igwingira ry'abana rizarwanywa hagamijwe ko rigabanuka rikava kuri 33% rikagera kuri 15% mu mwaka wa 2029. Kurengera abatishoboye, hazashyirwa mu bikorwa gahunda ikomatanyije yo gukura abaturage mu bukene no kubafasha kwigira kugira ngo badasubira inyuma.
hazakomeza gufasha abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hazakomeza kuzamura imibereho myiza y'abaturage bageze mu zabukuru n'abantu bafite ubumuga, hanozwe na serivisi zibagenewe. Iterambere rya siporo n'umuco naryo riri muri gahunda ya manifesto y'imyaka 5 y'umuryango FPR Inkotanyi, aho hazatezwa imbere siporo ku bato hibandwa ku bafite impano zihariye. Hazubakwa kandi hanavugururwe ibikorwa remezo bya siporo n'imyidagaduro bitandukanye. Hazakomeza kubungabunga ururimi rw'Ikinyarwanda, indangagaciro n'umuco w'u Rwanda. Hazakomeza kubaka ingaga z'abahanzi zihamye kandi zikora neza. Iterambere ry'umuryango naryo riri muri gahunda y'imyaka 5 muri manifesto y'umuryango FPR Inkotanyi, aho hazakomeza kubaka umuryango utekanye, utarangwamo ihohoterwa kandi ushishikajwe n'iterambere. Inkingi y'imiyoborere n'ubutabera ari nayo ya nyuma, umuryango FPR Inkotanyi ufite intego yo gukomeza kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kizira ruswa n'akarengane, gifite imiyoborere idaheza kandi ishingiye ku muturage, gifite inzego zishoboye, zitanga serivisi zinoze kandi zihutisha iterambere. Ku bijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda, hazakomeza kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwizerane n'ubudaheranwa. Hazashyirwaho uburyo buboneye kandi bworohereza abakiri bato kwiga no kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hazakomeza gutoza Abanyarwanda bose umuco wo gukunda igihugu, indangagaciro na kirazira biciye mu itorero ry'igihugu. Imiyoborere myiza. Hazakomeza kwegereza abaturage ubuyobozi na serivisi zinoze no kubakemurira ibibazo. Hazashyirwaho uburyo buhamye bwo gutegura no guhugura abayobozi n'abakozi mu nzego zose hagamijwe kwegereza abaturage serivisi nziza. Umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'umutekano, hazakomeza kubungabunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Hazakomeza kandi imikoranire y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'izo mu bindi bihugu. Mu bubanyi n'amahanga, hazakomeza gutsura umubano, guteza imbere ubutwererane n'ubuhahirane n'ibihugu by'amahanga mu karere, ku mugabane wa Afurika n'ahandi ku isi, hagamije kwagura inyungu zishingiye kuri iyo mibanire kandi zishimangira kwigira. Hazakomeza ibikorwa byo guharanira amahoro n'umutekano, iterambere n'ubufatanye n'ibindi bihugu. Ubutabera no kurwanya jenoside. Hazabaho gukumira no gukemura amakimbirane n'ibyaha hatisunzwe inkiko, kugabanya umubare w'imanza zicibwa n'inkiko no kurangiza imanza zabaye ntakuka. Kongera imbaraga mu gushakisha, gukurikirana no guhana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 no guhana abagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside. Iterambere ry'itangazamakuru naryo ntiryasigaye inyuma, kuko mu migabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi mu myaka 5 iri imbere, uyu muryango uvuga ko hazakomeza gushyigikira itangazamakuru ry'umwuga, ryubaka, rifite ibikorwa remezo bihagije, ridaheza, ryigenga, riteza imbere abarikora kandi rigira uruhare mu iterambere ry'umuturage n'iry'u Rwanda muri rusange. Imikoranire n'abikorera n'imiryango itari iya leta. Hazakomeza ubufatanye n'abikorera, imiryango itari iya leta n'ishingiye ku myemerere, hagamijwe impinduka nziza ku mibereho y'umuturage. Hazakomeza gukorana neza n'imitwe ya politiki mu gihugu no mu mahanga. Kugira ngo ibyo bigerweho, umuryango FPR Inkotanyi uvuga ko muri urwo rugendo rwose wisuzumye hamwe n'abanyamuryango bawo, wiyemeza ibi bikurikira ari byo bizafasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi manifesto.
Komeza kunoza ireme ry'umunyamuryango, kubaka ubushobozi bw'abanyamuryango bahereye ku bayobozi, kuvugurura inzego z'umuryango no kurushaho gukurikirana imikorere yazo, kuvugurura no kongera imbaraga mu bukangurambaga, gushimangira umuco wo kuzuza no kubazwa inshingano. Umwanzuro: muri iyi myaka 7 ishize, u Rwanda rwageze ku bikorwa byinshi bishimishije mu byiciro 4 by'umwihariko gahunda za leta ari by'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, imiyoborere myiza n'ubutabera. Ibi byose byagezweho bishingiye ku migabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi utigeze utezukaho kandi wakomeje kuba ku isonga mu guharanira ko ibyo bikorwa bigerwaho. Muri iyi myaka 5 itaha, no kuvuga mu mwaka 2024 kugeza mu mwaka 2029, umuryango FPR Inkotanyi urifuza ko u Rwanda rukomeza gukataza mu iterambere kandi rizamura imibereho myiza y'abaturage, ku buryo igihugu cyacu kizarushaho kwihutisha iterambere ry'ubukungu rirambye rigera kuri buri munyarwanda wese, rishingiye ku ishoramari, ku bumenyi no ku mutungo kamere kandi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Ibyo bizashoboka kuko umuryango FPR Inkotanyi ugamije kugira umunyarwanda ufite ubuzima bwiza, ubumenyi n'ubushobozi bwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cye, mu muryango utekanye kandi urangwa n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Nk'uko ari ihame, umuryango FPR Inkotanyi uzakomeza kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kizira ruswa n'akarengane, kizira ihohoterwa rikorerwa abagore, abana n'urubyiruko, gifite imiyoborere idaheza kandi ishingiye ku muturage, gifite inzego zishoboye, zitanga serivisi inoze kandi zihutisha iterambere. Bityo rero umuryango FPR Inkotanyi uzakomeza kubakira ku migabo n'imigambi yawo kugira ngo ugeze ku banyarwanda iterambere ryihuse kandi rirambye. Hazibandwa kandi kugira umunyarwanda ushoboye kandi ufite icyizere cyo kubaho kandi urangwa n'umuco wo kwihesha agaciro, kwigira no gusigasira ibyagezweho. Tugire igihugu gitekanye, gikungahaye, cy'abaturage babayeho neza. Muri rusange ni ibyo ngibyo umuryango FPR Inkotanyi uteganyiriza abanyarwanda muri manifesto y'imyaka 5 iri imbere, mu gihe watsinda amatora ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse ukagira n'ubwiganze mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ndagushimiye, nge nitwa Clement Ndayisenga. Komeza kunogerwa na gahunda za Capital FM.